salam sejahtera bagi kita kebayang hadir kasih rohmu jamaah zikir waqa'a Assalamualaikum ucapan mula salam sejahtera ba'akabatuka kama yang hadir nasir dua jamaah zikir rangkang al-Allah tujuan maulana silatur hamid Muhammad Nabi bersigara tujuan maulana silatur hamid Muhammad Nabi bersigara Assalamualaikum ucapan mula salam sejahtera ba'akabatuka kama yang hadir kasih berdua Assalamualaikum ucapan mula salam sejahtera ba'akabatuka kama yang hadir nasir dua jamaah zikir rangkang al-Allah
rangkang